tì bên anh cái nằm bar cái bàn rêu spa sao phâu lại nghìn nhật vai lăng ya cái anh tì phần ya ki lai ngot ki samla la bread hakalawar ding dak usim ki pa dap deng ke thele ding jarwai long bala kerku ublei La kerku mami utrai ki pajongi padeya rojunam halo jing tau baro long la kerku kerdo kerteng baku chongmi padeya rojunam Mami, haka tempel jomi, adeya rojuna, halo cintau baro, lakirku mami, haka bosim jomi, adeya rojuna. Halo cintau baro, kerku mami bakmi, batik kapacelim, mi basyong ketsyatron, halor ki kerubim, kerku sakapurong, jomi patap kipnen, Deya rojunam, halo cintau baro. Ini dua biang kan tipon. Ya kilai ngut kisamla labret hakalawar ding dakakum usim. Ki padap deng kitlik ding giarwai long balakerku ublei. Ngin shim nakikoling kedap kenambar kebahan riau. Nakakolin tibeneng kenambar praspa nyau fauar. Nakakot lenti benang ke nambar ke bapras pa nyau pau ar. Ha ying blay ya ro you blay, Alleluia. Ying blay neng ying blay perte, Alleluia. Tu ya ro kamba chong u, Alleluia. Ka jing krau burong chong u, Alleluia. Jing thao ba em, pi badon mit sim, why glory, Alleluia. Ben rebaro, do yar why bad yaron, why glory, Alleluia. Hatu roya royu. Alleluia, Hakak sing kashat karwa. Alleluia, Hasitar baching temksar. Alleluia, Haken shau bariu shau shau. Alleluia. Jing thao ba em, pi badon mit sim, why glory, Alleluia. Ben rebaro, do yar why bad yaron, why glory, Alleluia.
Kajing pule na kasitib aro Paulus Bakhuid siyaw Timotheus. Token mau bayaw Jesus Christ ukon ukse jong udabit lapan mipat na kibayap. Day nakakasbel bangayalap. Day bangan banget balada ngiyap lang batu nginya imru. Lada ngiyay syak satar lang batu nginya sensya langru. Lada ngilen yu mau len yangi. Lada ngiyay ne ute uyay ne kumju nomor la len yaladi. Kaktin jong try. Is ngau yau blay ngobha ban yang. Ngobha ban yang kasembut lingkot. Ngi ai ngu yami ko blay ban ngi kerpa di kakerteng jong me. Ngi ai ngu yami ko blay ban ngi kerpa di kakerteng jong me. Ngi nyau tang ya ki kampla jong me. Ngi ai ngu yami ko blay ban ngi kerpa di kakerteng jong me. Kaburam haukpa badu kun badu mensim bakun. Ngi ai ngu yami ko blay ban ngi kerpa di kakerteng jong me. Ngin shim kanambar kabapra nakakol lenti benang kanambar riu spa sau punyau riu sau nyau shwa ben ruai subha ngin ta ela dak jong kading pna. And yara you try who play you Israel the Baula wanjngo ya la upay na ying da bin shakri chongu ka jing penemu ai ka kung ka jing kular ukren da ki prophet and I one pelai na ki nong shun na ki ba men sang Kipa jongi ule isle la kajutan ken mau. Umba usmai uroyu try to play you Israel. Baba ula wanjgo badula sils pa ya la upan. Kumaus mayu Abraham klem jing shep ting jing ma ngin ya shakri you play ha hok paroshilta unang lang tinupa kleta en kod ya mikukun men Yashua men krelenti Shaki papu and yaro you try who play you Israel na baula wanjngo barula sis pa la upan pen bna you pa ka jing pen jing like na pop jonki Uski na trong ha jing swani Uyar pan chungo yangi Wan pen shai ba shong jing dung Bad ha ser nghiu jing ya Uwan ya lam kik cha chung Shaka lenti jing sun And ya ro you try who play you Israel na baula wanjo badula sims pa ya la upan kejing duai kejubab yero imi ku play ngipdiang bamilong ukenra jengi jubab lang yero yami ku play ngipdiang bamilong ukenra jengi how play marway leng bau tra jengi Jesus Christ Kelong ke buram ke nam ke bor berkikhtiar menor mentah balawai kejubab ya ro yami ku bleng yang bamilong rat chongi
Ngikerku yami ko kenrat. Unang tau ke percaya meriang. Ngilang tang kinong pop kemudian kam ya ke jengi jome. Penban mila khot yangi ban tip bat ban sekri yami kejupa. Ya ro yami ko blay ni priang bamelong kenrat jongi. Ukun jome ulak kedolenti yangi. Kat bangadang buat yakiden jat jongu. Wat syak bangin kedat nak lenti ke bayalam sakajingim. Kejupa. Ya ro yami ko blay ni priang bamelong kenrat jongi. Ngireki kejimi pad ukun jome. Mentagat sengi. Ai baga sukasan. Ni kejenja sosat kan ajing kemen yangi kejuba. Ya ro yami ko blay ni priang bamelong kenrat jongi. Kenrat ai hangi ya kemensim jong kejing tuai bakejing ero. Bingin la banai ngu imi haman la kapor bakejaka. Ya ro yami ko blay ni priang bamelong kenrat jongi. Kok pa jongi ubah habneng kalong bakhuid kakerteng jongme. Kanwan kahima jongme kalong kamon jongme. Ha kakendau kumbah habneng. Tuai ni menta kejimbam jongi kebala kesni. Batuma bingi ni keringkang jongi. Kembang ri map kibeles ni wingi. Bawala mingi sya kejimpen syoy. Henry keplai ni nakabas ni. Amen. Tole sebon yangi kibasakri yame ko kenran. Badha kejing bha jongme. Tepen roy hakidanud jongi. Ya kejing ai jongme. Bada kejing sherhem. Ha kejing nyet. Kejing kermen bad kejing it. Ngenla banyai ne ha kaban but. Ya ki hukum jongme. Ngipan ya kane da ukris utrai jongi. Amen. To ublay unkerku yangi. Unda yangi na kabasniu. Bat yalam yangi sya gajing imbam jukun. Amen. En ya ro ya utrai. Syajarmu ya ublay. Kadang-kadang kau ikat kali berkesekuti yang teh apa kemari yang bishop kerpat ya pi ngamtip di jang pada dan jang volunteer dan jang no subha banweng kali jumpi bar bentang info ni kipulit banwan weng dapi Islam. Kublish bon ya ki katekis na zone 1 bela mingi jing dua step kini long bumna kendian bela kerpat ya ki pai ba baro masubha banumbret jebo ha kelinti ha kejaga bakibsyong kidang kejaga himbret dikinyut so bret dikiyang ta. This is an important announcement for everyone. Please do not litter the surroundings. There are baskets for which you can throw your dirt. And those who require first aid, there is a first aid center in Bianchi Hall, in the Social Service Center, in Loreto Convent, and in this Savio Hall. Kita berenkam ya kajing yagi bersungsitom kila bandai Bianchi Hall, ha Social Service Center, ha Loreto Convent, but hangnia Savio Hall. Yaki pai rungai kadon kejaka batmai bala penbiang syaka kamon ke jonga ban syong kahap hapo ka pelau jonga sinedments pila ban syong kidon kejaka badang lan kejaka ba pin syong hapo Divine Savior School shid lendet ke ying bishop hamadan nobis tinggi kerpat ya kitu gi badan kam ya kijing sumar first aid kumbala penbena mentan soba ki volunteers lada pi yano ki badon jing stam pinyalam ya ki pai rungai Shakitu ki jakaban ai jing sumar. All volunteers are requested to stand where you are designated for your different responsibilities and make sure that the faithful can access the freeways, the pathways, so as to allow them to attend the service. And we humbly request, as you are all aware, we are in the midst of this beautiful lawns and vicinity of the cathedral parish. We humbly request you to not litter the lawns, the vicinity
there are garbage bags placed specifically for you to dispose of your garbage. Please maintain the cleanliness. We'll try to make this beautiful place as it is in its pristine glory. Thank you so very much. Ingkerpat ki volunteers ki badai ki gates baper bapin soba ban play ki gates ban yalam ki patba kamtam sing ni ka jaka sakamon jonga kedanglat ki jaka ban shong. We request the volunteers to kindly open the gates and usher in the faithful to my very left, where it's this adjacent area where it's part of St. Edmund's School. You can take the faithful there. Kerpat volunteers bakin yalam ki patba. But ki jakaru ki babon ki barpila ban shong ki balabo kerpat di volunteers ban chimkhai gane. Kat bekipat para bangai kinayawan ngayeng hangne kerteng jongka Paris kerteng di Paris Pris jongi Father Bernard lalu kita khot jongka PPC bat kipat runget jongka Cathedral Paris ban pedang buram i Archbishop pedang buram jongi i Most Reverend Victor Lingdo i pedang buram ru i pada Richard Majau i Vicar General pi pada provincial ki pada arbawan na keleng-keleng ki brother ba ki sister berkam tam gitu ki bayarap dengan bansam ki communion ki pudang buram ya pi baro ki pai dublei ki belawan na ki paris baper na jan ban na jengai ban ni sim benta hakan yang jingle aniam ban sim benta ha ka procession Eucharist ki dap da ka jing songo ya pi ikermen bapila poisuk poisan cene bar kumju bapil leitsuk leitsan selaying lejong sibit janmin ngadap dak jing sarong ban pentip capi baka seng Cecilia Choir jongka Cathedral Parish kan rakhe ya ka jing dap cispa snem jongka jing seng jongki ikit bok kerwiang yaki to blame kerku ya kit khot baro ki badon menta bat ki bajudan men hakipor ki ba mansua ngi kermen ru baka kuar kandang yai nang ai jing sakri yo blai da ki sur ki batiang jongki tekum kadak jing sobanam ta ka Saint Cecilia Choir tong ini tap kuti nam ta ka jing dap cispas nam ki jongki kan re da kim bahai kim ruai bahai sibet tengin nam tap kuti su ma mentang nilai sangkran sepangka ban yang halang ke jongki kejat tekane ka lecture jong kaleng jong akan diat suaka mas mentang kesengi haka jing pule ngin sengap bau jisu ukot yaki apostol ukot ong pek
pe ti riu kan thai riu kan thai ibaduk kalano khambun ni ka jing kan show bani ki wei pat barawang ka ai ka barit hanrei ka ai lut kat ka bakadon bun ki para bangai jong ki kingsting bha ka jing koridor jong ka jing ai ka jing terwa ki ai sitengka artengka tang banda berkom dada pidon sisa tang sitengka artengka haka pelajong pi bat pi ai lut ka ba pidon kum ka ni ngariu kan thai tu jisu le ne ublai un kerku sisa pi hanrei dada pi ai dap rukom te ka jing kerku ayu kan bakimi lenti na ublai haka por ka ba menta sipo tengka kam song dorsu kam dap tang ban siu ke bai wai jo kini suki iwei suki ki sipo tengka menta la ban yo tang siteng bilor siteng litar ka umdi sau kan tinu kuai da pitit sok pelang pimi aris po tengka don ba ai be ngim ong ya pi ba pide ban ai lut kat ka ba pidon kum kene kurun thai ka baduk namar ha perkhat ru ya ka bai kali ki jong pi ka bai ba mat ki wei jing don kam jong kamet hanrei ha bangi lambang ban pelut de ki spa ban ki hajar tengka na ka panta ka jing pelut jing sat jong ni ban wan sagani ka jing le aniam ngim lama ban mang tang si spa dane ar spa ban bu kerpang na ka panta ka jing terwa mentaka si blai khot yang ni ban long ki pas bun man sim ha ka jing terwa jong ni badadang ilong ki pas bun mau uhi ulatip ya ke ba mangi ngidon kam karpat ikit ka kam la bor Bakit ay kam sebun man sim susu kum kadak ka jing songo ya ka jing kerku ka bangila yo na ublai habaki volunteer ki wan bandum ya ka jing show wat le kumbam yo i dadakim la ban pol sejan jong pi subhakot ya ki belada kumno pim yo lat ban ay jing show hakapor padang lumlang pila ban ibu kerpang ya ka jing terwa jong pi sunduk jing show ka bangila abu ang ni apa kalbari apa groto apa i mane handai subha wanam le lem ay ka jing terwa jong pi shau blai ban ay da ka pasbun mansim to blai un kerku yang i baro Nakakot din tibning kanamwa jing rai kaba praspa lai posau nakakot ding kedop kanamba kaba shupo nakakot ding kedop kanamba kaba shupo
शोभा yang Jerusalem,
Ha kagerteng ukpa baru kuon baru men sim bakhuid. Kajing ai trong utrai trong yêu Jesu Christ. Kajing ai trong ublay ukpa. Bat kajing salok trong men sim bakhuid. Kindan ringkat bat pi baro. Ko Pakistan biye ni priang sumpai pi baro syakani ka jinge kendu lang jong ai chadai se shingi baro ko wei kublai kiling do bi chingi baro kiruniam chingi ki sister ki brother kublai pi kat kes kenong trai balang baro kublai pi kenong mikmat chingi kiamane MDC Udisi jangi, baro ki officer jangi, batrai ki department befair, kublai pi baro, ki long pai ki long kami, ki kon samla by kena baro, syakani ka jingla niam, jong ka Eucharist Bakhuid, hakani ka si bakrau, jong ka ai sai sis jangi, ngi duai ho blai, un kar khu yangi baro. Kibalawan sibenta syakani kacing le niam. Go henmen ko para. Dongin kubur bagi long kinong pop. Kenang balong kibalak re ben le niam. Ye kacing maya Bakhuid. Nga pla. Hau play badon bor baro. Barapi ko henmen ko para. Bangala le pop sibun e. Da kacing perkhat. Dekat tien dekat kam, pada kacing le kelet, da kacing le palat cunga, da kacing le palat cunga, da kacing le palat bakrau cunga. Namar kata kerpat kamaria Bakhuid, kebayai sa katai soti, yaki angel bakireu kuat, badia pi kohen men ko para, banduai na kabenta cunga, how try ublay cungi, ublay badon bor baro, unis nei yangi. Andala map no yaki pop jangi, onyalam yangi baro, syaka jing im bom jukot. Yeah.
dongin ya duai hakani kasngi kadai kajing dap kendai pausnam kajing kentang Bishop yau Bishop Stefan Perando Badau Bishop Louis Matias Dawas Bishop Ferdinand Perrier hanya kalbarihi kendai pausnam menshwa tek matakasi kajing dap kendai pausnam ngidwai bawa kini kian ngot ki Bishop kini sailam ika ai sedai sesungi kani kasi kaderu kasi jingdap chis pasnam jong fara bendrami balalong missionary bakrao padeng joy kasi pana chungi ngidwai ru fara bendrami unya site nakabanta jongi baro ngidwai ru kajing temu jongi baro iwai pe iwai bagin long ki baklain kajingai jingkerman chingi Ko play badan borbara badba isnei Tos ngau senei ban bekran Ya kata baro kabapen mensau yangi Kenang ba habam dan jingwet hakamen sim bat kamen Ngin la ban wat ya kadonot kabalai loy Ya kiai ki badai ki jong me Dau try jong yu Jesu Christ kun jong me O ba em basan sharan kad bat me Ha ka jingalong ka wei jong men sim bakhuid O belay junom la junom Kajing puli na ka kita baningkong kisiem. Ha kito kisngi wilija nong itu lupa. Ulayeng barwalej sesarefat. Bad haba ulapoi ha ka kerdop jong kasnong hakmi ladon hangta ka wei ka riu kenthei ka bakha deng yap. Ti ulakhot yaka bad ulaong. Sobha si wanra hanga kindiat ka ha ka kuri bangan yodi kadba kadang lej bansim yaka ulakhot biang yaka bar ulaong hawan ra di kindiat ukpu ha ka kti jongpi ti kala jubab kumba utrai ublei jongpi ngam simsiat aa don tang si kham upurau ha ukiu Bat kindiat ka penyang ha ka jendiang barit. Bat menta ngakar jengiap iwei ar bangan lesyat na kabentai ladi bat ya ukun jonga. Bangin dop yabam. Bat nangta ngin sayap. Ti wilijau loong haka. Wat syap tieng aa. Kilej bat le kumba pi laong. Tang basyat ningkong na kabenta jonga wei ukpu barit na uta upuro bat sawanra syanga. Hadin kata sasyet na kabentai ladi bat na kabenta ukun jongpi. Naba utrai ublei ki Israel uong kumni. Ukiu puro unom teli. Bat kejingdiang penyang kan suda. Hadu kasngi ba utrai sapha slap halor ka kendo. Kumta kalalej bat kalale kumba labata ilija. Kumta maka bat mau bat ki bahi jongka kilayo bam bun sengi. Ukiu purau sim teli kejendiang penyang kam sim suda. Kat kum kaktin utrai ya kaba ulakren da ilija. Kaktin jong utrai. Kasam kabashi spa saupun riu. Nakalin tibneng ka number kaba pras pa henriu pun riu. Pras pa henriu pun riu. Nakakot link drop ka number ka bak hatsan. Nakakot link drop ka number ka bak hatsan.
A reading from the letter to the Hebrews. It is not as though Christ had entered a man-made sanctuary, which was only modeled on the real one, but it was heaven itself, so that he could appear in the actual presence of God on our behalf. And he does not have to offer himself again and again, like the high priest, going into the sanctuary year after year with the blood that is not his own, or else he would have had to suffer over and over again since the world began. Instead of that, he has made his appearance once and for all, now at the end of the last age, to do away with sin by sacrificing himself. Since men only die once, and after judgments, so Christ too offers himself only once to take the faults of many on himself. And when he appears a second time, it will not be to deal with sin, but to reward with salvation those who are waiting for him. The word of the Lord. Baduk hakamensi nabaga hima bneng kalong kajongki Who try and done rank God but P. Kajim pulena gospel Bakhuid, God kumu Marcus. Hagata kapor, uchisu laong hagi pajba, hagaching hikai jagu. Dahu siar bha yaki start an, ki bakwa banjat keleng, hagi chankub bachensur, bad ban yo yaki chingkublay, hagi chaka yo, bad yaki chaka shong, bakensai hagi synagogue, bad ki chaka bahakmad, hagi chingkawai, ki ba bamdu ya ki yeng chong ki regun thai bad da ka bale menle ki penlong ki ching duwai ki bajlan ken sayo karai pen rem ka ba kham chur
Te uji sula shong mar presha kacaka thep chicken show. Bad ula petu kumno upajba uno pisa ha kacaka thep chicken show. Bun kibarius pa kilano shibun. Nangta lawan kawe kariu kente kabaduk. Bad kalano adamli kiba shongdor shipisa. Te ula khod yala kisenran chelade. Bad ula ong haki. Shisha nga ong hapi. Ba kane kariu kente kabaduk. Kalano kambun. Ba nyakito baro kibalano ha kacingken show. Namar ba maki baro kilano na kacing pahu cengki. Henry makapat na kacing duk cengka. Kalano lut point baro kat ba kadon ban im. Ka gospel jong utrai. Go and men ko parabai how try Jesus Christ. God knows is so command ban ye pi baro wan shimbenta shagani kan jingle niam jong ka Eucharist Bakhuid. Ka jing im Kristan bashisha kalong shimbenta ban ka Eucharist Bakhuid. Ka jing ya day jongi ki Kristan ban ka Eucharist Bakhuid. Kalong kumuding ba bat kitanat. Dangi penyaklat iktenat nauding ba, iktenat kenyap terkong. Kumjuru lal penyaklat ingi kekristan na kayu karis Bakhuid, nginyap terkong. Gospel Yohanes katsan iwe du pra. Dongine pusan, katuk neki mat kempong san, jongan ika mas Bakhuid. Utrai Jesu lawanra, yaga jingya teli. Gospel Yohanes kat nyau arpau arpuwe. Ujisu duai nagabenta ka jiyateli ki banget hau. Ngetip ke para banget biet haka pertai jangi mata. Baro-baro ki kuwa ya ka jiyateli. Henry kimla. Nama kim don yu belai. Kari enjina jangi ka setiat baper ki kuwa ya ka jiyateli. Henry kimla. Nama kim don yu belai pedang jongki. Kishinong prepare ke kuaya ka jitali kimla nama kim don yu belai ka chim jongki. Kiying kisam bun ki kuaya ka jitali ka jilong ka way ndai kimla nama klem don yu belai. Balai dei tang hau belai badon ka jitali ka bashisha. Ladangi pek ya ublay hi ublay don lai person ukpa ukon baru mensiam Bakhuid ndai tang uwei ublay namar kajingnya ie kajingnya teli kabalang ka thalik changi ka don kajingnya teli ka wei shitlup pertai gombong u Paulus Bakhuid shitish Ephesus sau dun riu u Paulus Bakhuid wang how u brio dan shibon ki dekat met pek yalade pidon shibon ki dekat met hendai tang uwei ubriu kumjuru haka balang ka thalik changi shibon ki dekat hendai tang ka wei ka balang balai namar ngidon utrai Jesu bante song yangi u Ignatius Bakhuid ulong bakabadang kabalang ka thalik ka dan jingtali nadu ukpa Bakhuid ki kardinal ki bishop ki lingdo ki runiam bagi pairunget baro dei tang de kabor
jong kayu karis Bakhuid bawra ya ka jingya teli usiril Bakhuid ulong kayu karis Bakhuid ka dei ban peniteli ka wei ngilong kitanat u Jisu dei uding ba nakikam jong ki apostol ar sau pun riu tu sau pun nhiều ki Kristan menengkong ki long ka wei berbor nambala te song ya ki da ka jingya kedia kepu bat da kayu karis Bakhuid Shiti menengkong jong Paulus Bakhuid Shakinong Korin Lenong Chipau kan riu kan nhiều u Paulus Bakhuid wang ngialong ka wei naman ngiyob bentana uju kepu kata de kayu karis Bakhuid kayu karis Bakhuid na markata la khot ka jing kenya ni ong leit jing kenya mas kemot ka jing pen mentabiang ya ka jing syashitam ya ka jing syayap ya ka jing mipat u Jisu bat pen mentabiang ha kayu karis Bakhuid hile abiang hi balacia ar hajas nam menchwa halum Calvary lengba kayu karis Bakhuid kayu karis Bakhuid ka deiru ka jing kawai banquet habang isimbentai kayu karis Bakhuid isimbentah ka jing kawai utrai u Jisu loong tashim batubam kani kalong kamet changa la toa te hajrong Matthew at punriu na markata kayu karis kalong katolong jing im ya kibriu baro akibangai haka takadau Paulus Bakhuid uong umdesyu mga baim hendai deu Chris ubaim hanga Galatia arpo kumba ka Mother Teresa Bakhuid kalaseng ya kaseng rumyam jongka kaong dakabo jongka Eucharis Bakhuid Saint John Paul Baar uang bakabalang Katolik kayo jing klein merkebor naga jing kawai Eucharis Bakhuid namar kata ka Eucharis Bakhuid ka deru ka jing bam iwan simbenta sibet hagamie utrai banya bam ya ka met utrai kasam nyau po pra arpusan ubriu yo bam nau pu jo kangel badu bleu ai karhai ya kaniga bam Kitab Deuteronomy lenong pra arulai katsau kan riu ubleu ayuk puna beneng bad ya ko nau mau siang ban lo ka jing bam ka jing ti ichungi Gospel Yohanes riu lai pulai ukpu ba ai ublei wan hiana beneng badu ai jingim haka pertei barok wei ki bangai hau Gospel Yohanes riu lai pusan Jisu long haki ngalong ukpu jong ka jing im uta bawan changa unam tengan uta banget janga unam seliang lana-lanaru keparagisan bi ilong ke badan bok sisya banyak peniang Jisu haka Eucharis Bakhuid ka Eucharis Bakhuid na markata ka dei ka jing ai ngu bat ka jing ya ro kawan na ka ktien krik Eucharistia kajing ai ngu bat kajing ya ro ublei trai ai ngu ya ublei pa baula pai u hagani ka patei ban long unang penim nong siu spa unang map ya ki pop ki sang ban long ka lenti kajing shisha ba kajing im jongi ngi pat hagani ka si ngi ai ngu ya trai Jisu nagabanta bakala long pu jong kajing im haka Eucharis Bakhuid Namar kata ngi long shisha ki bangwan bat ai ngu yo play kum ka ai sedai silong mentakas ngi hakaji kedua lang jongi hang ni Pakistan bi ngi asngau ka tin play mentakas ngi basu tenat baro lai teli ke jing puli ki kren sha yangi dongin paria tin uplay jing puli benengkong la shim na ka kitab benengkong jogi sim lenong khat nhiều kat chipau hadu kan riu kerana ngi chapang prophet Elijah uni prophet Elijah lawan haka percaya Israel nhiều spa san posnem shua banwan Jisu ha percaya
Ulawan banwara ayat kecil mana belai bersisya hapa Israel. Ulah Yakob ya bat kita prophet lamler. Hakaji Yakob jungu ujab mu marway ya kisan spangot ki prophet balamler. Bat ulah penduk tiaw ya ki hakajing job jungu. Nang tau ulah lej bat kentu ya usia mahas. Bat ka Jezebel ban ai lai lut ya ki pai Israel ban mani belai bersisya. Henry kila erang usiem namar ka jing sya pensoi ke tengah ju ka Jezebel mailat dena kata daw ublay lapta ayaw prophet Elijah ban ya tu lupa kesadon ka jingrang jingrakriang lais nem chiteng hapa Israel mudur pi lais nem chiteng hapa Israel kadon ka jingrang slap later kong lot baro ki lum kiwa namar ka jingrang slap badai hangta ublay ulapa ya prophet Elijah Shabbat ha ka wei ka kong kane kariu kentei ka badan wei ukon batka andala poi Shabbat prophet loong yang ni ka kentei kong ban kre jing bam yang ayanga ka bat ka jing bam nang ta sapen kre yela de bat ukon kane kariu kentei ka loong prophet toy ngapen kre kadu kane ka jing bam bat ukon bangin ba min yap no nama balai mdan Asia lalut dan stang kendiat ciklat ko bat upurel bat umpriang kendiat handai prophet wang le ka bangong ublay us pendap ya pi te kane ka kong kalapan kre jing bam yau neo prophet Elijah anda kalapan kre jing bam yo prophet Elijah kelawan rayu siklat ko bat upurel nang ta ulabam nang ta ulong ya kapan kre yeladi bat yau kon kalale kumta nadu kata kapor kim judunasyu kene ka kong sudap bet kompriang sudap bet ko sudap bet ukau utau kende utau purel balai nama ka ngej ho balai ka ngej ho prophet Elijah kene ka chikai ka long ka chingej jong kene ka riu kan thei ho balai baru prophet Elijah nang ne shakamat kam duna hadu banawan biang uslap ha Israel mudur pi kacing krau kacing ngej ju kani gakong loong bahni nabur uneu kun jong kau la kempang bat ulayap hang ni kani kan thei kalai wat biang prophet Elijah andalalap kala khot ya u bantuai halo ne kun bat ulaim biang kata kacing krau jong prophet Elijah ki pa Israel ki ngej ba usawan biang kacing im jong u namar kacing krau kacing em jong prophet Elijah kini kacing kai ken prabangej bi baro hakani kasngi ngiru iwan hang ni da kacing ngiru iwan hang ni ngikwa balong ki basbun kacing bat kacing sebun ki ya dekat jing pule bar nakashiti shik Hebrew lenong kendai dekat arfu sau du arfu pra kekeren hangi syapang ujisu haka jinglong blay chu na peneng ulawan hia chikan ka sla pertai ban long briu kumangi na ka jinglong briu shaka jinglong shakri na ka jinglong shakri shaka jinglong brau na ka jinglong brau shaka jing shashitam na ka jing shashitam shaka jing yap ban penim yangi gombong Paulus Bakhuid Steve Philippi ar riu hadway kacing pule baat pambetagasi ka krensya yangi ujisu ulai ba katno ki pa Israel ila syashitam cisha man usnam hap kinyada ka snam yo ki merat ki masi ki belang ki siar hang ni ken ujisu larai kot da kacing kongu acungu wang usim balong ciknya langknya naga benta ke pertai berkuai she sin but she junam lapelai ke senam
kacing yap ju halo kacing pana ban sai kut ya ki pop jong ki briu bara ban map ya ki pop jong i bara ban pedim ya ki pop jong i bara ban pelai lut yang i bara kat ni kacing sebun jong try kat ni kacing sebun jong belai ba ye yang i terkadang yang wei belai ruang kacing i ulawan ban sing spa yang iแต่ยิสุอุลาชาชิตอมอุลาชายับอุลาเพลย์กัสนามชีสินบัดชีจุนามมันกำชูกัสนามอยู่กิมรัดมันชูกับจิงเป็นเพลย์สนามเดี๋ยวมันตาปัดกิดอนกิลิงดอจิงีมันกัสงีกิปลองจิงกิญญากิชิบตายกับกำจงยิสุมาบุยิสุวังตัวเละกันดีบันกันมาอย่างอ่ะกับกำจงกิลิงดอกลองบรรยายปฏิมอย่างกิปัจบาอีกไปโรงเรียนบันเป็นยาสุกอีกบริวบัดอุบเลยหอยตรายเรายับชีสินบัดชีจุนำดันคำชั่วบันยับอุตรายเห็นเรย์มังงีปัดกิปัญปะกิดังเอี่ยมหากจิงตลอดกิจิงโดนาหากปอบกสังโตยินไองูอยู่เบลชิชาอุตรายจิสุวันลองบริวอุลาชาชิตอมอุลาชายับอุลาขยายเลยเดบันเป็นเอี่ยมอย่างงี้นามักตากันได้คุบอดอย่างงี้ยิมจูเดย์บันดูจะกันเมนเลนเลนเดอร์อุเบลอุเออุสเนยเป็นเอ็มอย่างงี้อุเบลกว่าบันเป็นเอ็มอย่างงี้บารอเฮาอุเบลอมดานจิงเป็นแรมนางตาชิชัวพิอัสเงาในกอสเปลบาสุตนาตกอสเปลจูมาร์คุสและน้องขนาร์ไลผู้พระหาดูสาวผู้สาวอาร์บันตาวจิสุเครนหังงี้มันตั้งสงีกับบันตากับบันกองulai yang sait nia bat ki start ain ki long ki ba start ki nong bat ya kan ki nong hikai ki baru spa ki badan kerdan henry ki ble ki long basarong ki long bahangame ki bolong hakwan ki balong bat penduk penban bam duk penban ni ki dukun thei warna penban kata kejinya Siun dia payah pra. Kekuatan badai kublai kepada aki yau ke hat. Tu Jisu ulah penrem yaki. Anda ulah penrem yaki. Jisu ulah keren kepada baru. Sumar ya kistanain. Nang tahu ulah dan ulah rung ke tempel. Habau ulah syong ke tempel. Bon kibriu kilawan no asniang. Nama shibun haki jungkrong hapa Israel kata por hapa kena ke tempel ha Jerusalem kibun ki betapa per balum jigan ciao ke wena ka jinglum kan ciao kalong ban maramot ya ke tempel ha Jerusalem ki beriu ki no shibun namar kata podon ke pisanar so to hi belap riu kata kan narum hangta hapedeng jo kita ki ba riu spa lawan kewei ke kentei ke beduk kariu kentei ke beduk ni beduk tam kalau saya Adam li bat kalau no akan siau kalau no lut hak kata kepala akan siau lajayu Jisu lah kuat lagi senan di kebong na pedeng kini baru kepala no senyang dei kini ke kentei kepala no buntam balai namar kalano ya kabadan baro kalai tilot kalano senyang kalangnya jauh belai kau angkut belai ngatip bami mes pendap penbiang ngan ailot ya kani ka jikan siau kan bangadan Jisu layaro ayaka ulayaro ayaka namar ka jing krau ka jing ngai jongka yaro ayaka namar ka jing sebun joka ya ublai but Jisu lairo pajba ya kan dia kentai. Markala no kat kabakadan ha kata kepelaji kan siau. Dan damli ada ya sama. Hendak kata kam kuslai siu ailot. Para kisan pe para bangit bara. Ha kan dia kesini yo kan kejika yang ini. Ini banlong ki baklan ke cinget hau belai. Kebar, ini balong kita sebun hakaji emjangi, sebun yo belai, sebun yo kebalang, sebun yo nong tray balang,
sebun ye kibadok sebun ni wei pat halai ngasem hasinong hatau sebun ken kaman sim sebun ke di bandan hangi kum ki kristan hoi ngai ngu yo play pi baro pilong ki basbun shisha ngamla banlan ye kata pilong ki basbun shisha ki pabra bange chengi ka achre se chengi bisbun shisha kam tam pai kani katedral pare chengi pai kani ka jingtai hang ni mano bala ai kani ki pai ba mano bala no senyang ye kani penwan dur kat ni ka ji tenat ki pai ba ki sebun yo blai ki sebun shisha ngimla klamero yaki hakani ka por gi dap ka ji ro sha yaki kat ni kilale yo blai krempep u blai u siu kaliang shi spa sha yaki namar kat ka bapi ai u blai u siu kaliang daki spa sin spa sha te ka ji ka yagi baro prabagai bi dogin persyang banlong nang nesh khamat shu ban penroi yaka jingai kristan jingi ho blai ngai ho blai dapidan ka jingat ka sembai sinapa pila ban hukum ye ke bara rekat ba ka jingat tongin long ki ba sebun mesim ka ktien ka tele haka ji ade jingi si ying si sam si sinong che tau haka balang haka paris tongin ni long ki ba sebun mesim lakam no ka ktien ka tele ka buram ka kor ka jingi ade jongi tongin persyang ba long ki ba sebun ai bakani gaji kendulang jangi mentangasi kan alam neti yangi ban ai ngu yo blai bakani ka Eucharist bakhuid da ka jinget ka baskem bada ka jing sebun mesim jongi ni ai ngu yo blai ki missionary ki bulan treshi tom hang ni ki lawan bet yo sembai haga diocese jangi kumbaong ye pi mentangasi anut ki bishop ki dap kendai posnam mentangasi jinglong bishop jongi Bishop Matthias, Bishop Stefan Perando, I can dwine a benang nam tajangi. Ufada bendrame ladap chispas nam belong missionary, dongin I ngu yo blame tajang uru. But niru to in tengi the kam joka jing penem, gajing suspa, haga ais dai seshangi. Ngaru songu ye pi baro, kolum dobi, Koruniam baro. Kublai shibun pila treshitam haka ais daisis ya pi baro kilong kepalo kibibi kublai shibun pila pendroi ka jinget ke paskam jongki ya pi baro kilong trei sarkar kublai shibun ma pila no senyang pila rap pila penwandur ya pi baro kilong kepalo kemi ki konsamla kenaret ublai unkar ku ya pi syahajar sya ai bai kami beneng kemaristi kan ya sait nam tajangi kan duai nam taj ka daise syangi matkat kan syad yangi habaro ke jingdon kam jangi eniaro yau Yesus Kristus pusan jarja sipor syua bangin pentamai la ka jong ka jingi jangi Nakakot lenti beneng ka number jung ruai ka ba lai spa riu phaway lai spa riu phaway nakakot link drop ka number ka ba khat khandai ka number ka ba khat khandai God
ha ka gospel jo Matthews len nong nhiều khot nhiều utrai Jesu lo ong pan pisayop pediang pan de ka jingej pinyo ai kita baro para bangej bi ngin pan eu Jesu kan ko por ye ka jingdon kam jongi iwei pai wei. For our Holy Father, Pope Francis, Archbishop Victor Lingdor, and all other bishops, we pray that our Lord Jesus Christ may guide and enlighten them to shepherd His church and its flock with wisdom and kindness. We pray to the Lord, Lord, hear our prayer. For the clergy and the religious, we pray that they may lead the faithful under the care with compassion and love. We pray to the Lord, Lord, hear our prayer. For the political leaders in our country and in our state, we pray that they may be guided by the Spirit of God to serve with dedicated devotion for the welfare of all and to be guided by the virtue of honesty and fear of God. We pray to the Lord, Lord, hear our prayer. Na kabanta kirang ba balang baro, but baro kinitre balang, ni duai habau blay unkur khu kodo yaki kam bakitre, bo unkur shan, but I bor yaki bekinang lap pen priang yaku bor babha da ka jing shit hem men sim. Ni kerpat ya me kutrai, ni kerpat ya me kutrai. Na kabanta kelong yeng kristan baro, ni duai bikin long kirimpe jong kajing ya iet, kajing keluat men sim, but jong kajing spun. Bakin long kinuksa ka em lang sa lang jong kajing em kristan ka batten kan ka basharai bat ka bayatip lem ni kerpat ya me kutrai ni kerpat ya me kutrai na ka bantai ki bapang basitom bat basyam jenjar bat da kajing yai ne banduai ban shania bat ban ngai ha kajing maya jong ka Eucharist Bakhuid kinyo ma ya kajing penkia bajarjar hakamet bat kamen sim bat ki jinjar jar ba kiyo biye kiya kendo kin jai lot baro ni kerpat yame kutrai na kabanta ki kon samla ni duai bikin dap jing e ya kabalang bat klan ki jing ha ki jing hikai pateng jong kabalang bakin yo snow ya ka jing khot jong ublei ban trei ha kiling kha mission ba pher kat kum ka sandur ka jong ublei ni kerpat ya me ukutrai na ka benta ka jilla niam ba jongi ni duai ba ka jing pen kre na ka benta usnem jubilee jong ka jing siu spa ha uni usnem banwan but ka jing pen kre na ka benta ka centenary jong ka jinglong jillaniam but ka diamond jubilee jong ka jinglong jillaniam ba kanwan ra ya ka jing pen thamai but ka jing ham men sim ha ki pa reunge ni ker pa ya me ko try na ka benta jong ni ki pa jong blei ba ye shim benta ka ne ka Eucharist Bakhuid ni duai bangin lek pai shala kishnong bat ki jakasa da ka men sim ka bathamai ka badap jing shampang ban long barabor ki bakeluat men sim ha ka ban krisyan ya ka balang bat ban yarab ya ki basyam jenjar lanot ni kerpat ya me ko try go blay try konrad to padiang ken hakan iki por baki pa cho me ki no senyang ai ba ka jing ai jo ki kra shibon ka jing kar khu yaki kat ka bakila ai no ka donot ka masim jo ki ker khu ye ni ka jing tumu ba ro ba na pan hok na mi da ka jing ngai da ka jing sha ni alot ha mi ni pa ni ka ne bro lang dau kres u try jongi amen Nakakot dan tibneng ka nombor jing ruai ka ba lai spa henriu pausan. Lai spa henriu pausan. Nakakot link dop ka nombor ka ba ar pawe. Nakakot link dop ka nombor ka ba ar pawe.
Doya doai ko para bangej pi para bangka jingknya jongia kani kasngi galong penyang hon hakmat ublei pa badon bor baro tu try dia nya di jong pi na ka manta jiro toi ku jong baro koi to pej sebun yikarpat kutrai yikajing terwa knya ka bangina terwa hangni kenang bai ka bangi penmenta ka jemaya ya ka jing sha shitom kuon jong me ngin la ban pediang ya ka de ka jing rublei na do ka donon dau kres utrai jongi amen utrai undan rengkat bat pie rengkat bat biru do ken teu ya la ke donon Dong yen yai ngua yau trai u plei jongi Ashong hok bat kadei Da shisha kalong ma shong hok bat ka badei ka dei ti jongi ka jing panem yangi Haman la ka por ba ka jaka banai ngu yami Ko ken rat ko kpa ba kuot ka plei badan bor bat bom jukun Naman malai kata-kata kepercayai bahagia isnei jome melapai cengi unang siuspa dakaba memon baun long kumangi haki kiai barot lai no kapom kenang bamen ie yangi ya kata kabalama ie yelau kun ubada ka jingkong u jong u lapan yo biang hangi ka chai jong me ya ka bangi la du no na ka pop jong ka jing bom ko ngu bat kumta ko ken ran rengkat bat baro kyang yal bat kiru ko nyai ngu ya me ka bangi pen benar ka jing kemenda ka bangi yai ruai Da shisha me long ba kuot ko trai ban ka dei hok ba baro ki ba mala thau kin ya ro yami na malung bau kuon jong me utrai jong yu Jesu Christ da ka bor ba ka jing trelam jong man siam ba kuot me ai jing em me pen kuot pen kentang ya ki ai baro ba mem ju sange ban lum holiday yalau pai khnang ba du ba mi shidu ba sep ka sngi Antarwai ka kenya ka kriam ka bakuat syaka kerteng jong mi namar kata ko trangi kerpat yami bada uju mensim mensngau baban pen kuat yakini ke jing ai ki bawan ra ban pen kentang yaki ba kedup kalalong
kamet bat kasnam jong ukun jong mi utrai jong i ujesu Kris ubelau kum ingi ban penmentai ka jumaya naman mauhi hakamit balai tino ayu ula syem yaukpu daga bai ngu yami ula tuai kerku ula ketia ula ai la kisen ran uang do syem bat bam nakani pi baro namar kini kalong kamet jonga ya ka banai ti na ka benta jong pi ha ka ju ko komandala la ya bam ula syem ya ka khuri badaga bai ngu biang yami lai la twai kerku lai la kisen ran uong do syem batoti nakani pi baro namar kini kalong ka khuri joka snam jonga jonga jutang batamai batbom jukut ya ka bon penmi na ka benta jong pi bat na ka benta ki babon na ka benta ka chimap ikipop to le ikani ban kan mau yanga ka ching maya chon ka ching e namar kata kutrai kan bangi penmentai ka jing sya shitam bapenlai im jong kuan jong mi ya ka jing mi pat badan buram jong u bare ka jing kieu jong u syabeneng badru kat bangi daap kemi lenti ya ka jing wan biang jong u ngis nge terwa songu hami ya ka ni ka jing kinya ka bakhuid bat ka baim ngi garpat ya mi dopet ya ka jing terwa kinya jong ka balang jong mi batu kubur bau jingkinya badaka jingyap jungu melamon bat penyasuk yang i bat mehi tuai bamangi kaban psa daka met berkasnam jong kun jong mi bat kaban pendap dong musim bakut jungu ngin kelalong ke wei kamet ke wei kamen sim how Christ tun penjenai yang i banong ke jing terwa bam jukut ame kenang bagin yo ya ganong peteng lembat ki balajiet jong me kerpang e ringkat bagamare thisti bukhod ya kimi jong blai ringkat buju se bukhod ukurim jongam lembat ki apostol bukhod ki martir bukrau bram ringkat be kiri khod baro ki bangi shene ya banyo ya ke jingrap na ke jing sai lem ko baklam kut juki hakmat jong me ngikirpat kutrai to ai bau niu jiknya jipnya suk jungi un penroya ke suka sain maka cipen emma ke perthai barok away to singo bahaban pen scam haga jingai baga jingai ya ke balang pilgrim mane sla perthai rekal bu shakri chime Francis pa bakho jingi Victor Londo Archbishop jingi ke kan hon ki bishop kilang do baro baru paj baro ya ba bana pelong ujong me to singa be ke chingdwai jong ne ke yang ke sam ke ba malak khot bani rum lang khmat jome ku pa be isbun Hakaji senai cumi, tolum lang halade ki kun cumi baro ki balasa priang aslak ka perthai. Ya ki himen ki para jongi shindran bet kinthe ki bala klad no, ya ki dobara ki bala pensu bha yame shwaba kin klad na kane ka jingim. To priang ye ki daga jingi shaka ki ma jongme. Hangdangi kerman bandon bangin ya khung lang daga buram jongmi daw kres utrai jongi daw bame teise haga perthe yabaro ki jingbham
Da u lambat u bat ha u kan long ha meu blei pa badon bor ha ka chi long ka wei cho men sim ba khoi baro ka borom ka chi ro ju nom la ju nom Kumbalau kum yang ngi da nong pen em kum lai kai ngi na kak tin blai ngi not pan ruai ko pa cho ngi u ba bneng kan long ka ba khoi ka ker teng chong me kan wan ka hi ma chong me kan long ka mon chong me ha ka khandau kumba ha bneng to ayangi menta ka chingwam chongi ka ba la kasngi ba to ma byangi ya ki reng kang chongi kumba ngi ro ngi ma ya ki bales new yangi bad wat yalam yangi Shaka jing pen shoy Henry to pelayangi Naka basniu To pelayangi gerpat kutrai Naga jing sniu baro Haka jing sebun cumi to ai jing suk jing san kisngi jongi Kenang baka jerap ka jing snei cumi Ngilai berbo naga po Bagin yo tiada nega cincin jar bero kat bangin ap kemilen ti ka cingkermen bakhuid ka cingwan pat unang penim jongi o Jesu Christ God try Jesus Christ, me belong ki apostle chung mi, ka jing sung ngai happy, ka jing suk chung ang ai happy, wat pa ya ki pop chung i, Henry ka jing e chung ka parang chung mi, bara ka jing subun chung mi, to ai kenya ka jing suk jitli ka wei ka kum come on chung mi, ma meu be embassy shar, junam la junom. Ka jing sutrai kan dan berboring kat bat pi Tuangin terwai ka dak ka jing suk iwei pat Ko kun lang brat jang uplay me paket no ki pop ka pertei dos ngel sen ne yangi ko kun lang brat jang uplay me paket no ki pop ka pertei Dos ngel set ne yangi Ko kon lang prajang uplay Me bakit no ki
pop kapertei tu ai jing suk yangi hakami kulang berat jong oblei hakami bakin noy ki pop jong kapertei suk mengi bero ki bala wala khot syaga jing kawai jong kon lang berat bukan rah dan bersyukur pok wing juga ring song tang kat jin kam sim juga kat sakhiahi Nagalin tibneng kanamba ngaba shispa prapowe nakakon lingkrop kanamba kaba arposan nakakon lingkrop kanamba kaba arposan
Nakalin tibneng ka number ka ba shispa kandai po sao. Shispa kandai po sao. Nakakot link dop ka number ka ba arpo hendriyo. Nakakot link dop ka number ka ba arpo hendriyo. Nakakot lintibneng ka number ka ba R spa lipo R. R spa lipo R. Nakakot lingdop ka number ka ba R po hinyo. Nakakot lingdop ka number ka ba R po hinyo.
nakakot linti beneng ka number jing ruai ka ba arspa arpowe nakakot ling kdop ka number jing ruai ka ba arpo pra nakakot ling kdop ka number jing ruai ka ba arpo pra Dungin yadwai Habalap sayangi dagane kacingay kabakentang Nyayu yame kutray Kadbangi karparatat ya kacing isnay chong me Bada kacing tesay uman siyam chong me Kacing ayay chong kacing kuat chong mut kanyay sa Ha kito kibalaka bojo kapeneng kalarung Dau kres utrai jongi. Utrai undan rengkat bat pi.
ดมกะเครปันจิกคูนเอาเบลโตเบลบดอนบอร์บรอวันกะคูยพีหากะจิสเนจูบารุนเทอาพีกะจิงสตาร์บาปลายเอ็มโดนพสายพีบาร์บอร์กะจิกายจุกะจิงเงวันปลองยพีกิบยายเนียกิกามบาคุยโดนเป็นพายกะจิงจามจงพีชาวฮีบารุนกะดาวพีกะลันตีจงกะจิงสุกบันวันสักมัดบันอายกันนี้กัตุสบิลสักกันมาวกะยิงคริสตันลิเทอรี่อวอร์ดHajar Arfusau Hai ba Kedorius dikar ngakot iba Kedorius dikaru ben wan skmat na mauleng mau khan sning Paris Riboy district na kabenta ka jingtho ki talen ayu ngidon kabalami hau benai nailur Hajar Arfusau hakakot kubor kaying kristan te ani kapor ni thap ti baro ya kan ni gajing tho ke chong i talent ayu ngidon balatho da i ba Kedorius kar na sning Paris te kublai sibun archbishop bat kublai sibun i ba Kedorius kar bat na kaliang kaying kristan ngakarpa di pi baro ki para banget ban subscribe ban puli ya kaying kristan namar haka diocese jungi ngidon tang kani hika magazine kabami manau benai tingi na kaliang ka ebek na kaliang ka diocese haka kerteng jongi archbishop Father Richard bat kay bat na kaliang jungi baro ni kerpa di pi baro sumbaha ban ya subscribe bat puli ya kaying kristan manau benai te kublai sibun kublai si hajarmu yang baro ngin shan dulang meta yang shan dulang wadam patki pai ba sakan diat ap chua yang baro ban roi ji roi pen kot ngin shan dulang khamat ti nakakot nanti beneng ka number jing roi Volunteer subha perlai jaga ni kalenti manrung support Volunteer subha perlai kalenti nakakot ning kedop ka number jing ruai ka ba arpo khandai requested to proceed to the parish. Lunch is prepared for you there.
sang perthei la kum ba pe Kaburom hau kpa berhau kun berhau mensim bokun. Kumpa kalong pemaning kong jumcu umta berparapor junam la junam amen. Kodonot Bakhuid tam ujisu. Tuis neingi. Komaria kena yarap ki Kristan. Tuduai na kabanta jungi. Haka kerteng kpa berkun mensim bokun. In yero ya ujisu Kris. Junam la junam amen.